Ezingena manje-ke ngoBobo uMfanawepiki-ke laphana-ke iqhamuka noBhekeni wensizwa-ke ethi-ke uyithatha-ke kumalunga-ke omndeni-ke axhumana nazo. Bafowethu, ngikholwa ukuthi-ke niyadinga ukukwazi lokhu nalo daba oluphelelayo izwele. uSmomoza lo uBhekeni nomaskandi imomozo kazimdula. Cha bafowethu, kunepost engeke ngayiposta la ebikhuluma ukuthi mhlambe nginombono ukuthi kube nesikhwama esizokwazi ukuthi siphose kusona mayelana nokuthi uBobo athole odokotela abaseqophelweni eliphezulu abakhokhelwayo. Bafowethu, inkulumo yakhona-ke ngithe ukuyiphoza ngoba bengilandelela kuqala ukuthi esibhedlela kumi kanjani bemcheck ukuthi ureacta kanjani ngokomqondo wakhe. Cha, indaba ezinhleke ey'ngena namhlanje ey'ngena manje nje kumina ngoba ngiyaxhumana nefamily yakhe zithi hhayi mfowethu right, ureacta kahle 100% umqondo wakhe. Cha, siyabonga nje bafowethu nokuthi niyithakasele leya nkulumo yami, umbono wami. Mabhinca, ngiyanaza ngihlulwa yilutho. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, nje ningadinwa. Siyanithanda kakhulu mabhinca, siyaza nehlulwa yilutho. Iloko nje bafowethu, bengiletha leyo feedback leyo ukuthi hayi indabeni yesikhwama ebengiyibekile, hayi ngiyayihoxisa ngoba ku-right bibhekene nje nalokho kodokotela laba abama-specialist ukuthi bemenze ngendlela eseqophelweni eliphezulu. Siyabonga bafowethu, sibonga kakhulu. Cha, ngiyajabula nje impela, ngijabule namhlanje ukuthi mfowethu indaba engena kumina zithi hayi u-right bafowethu. Danko. Akugonyuluke-ke bafowethu, akugonyuluke.